Friends rok khanya hai sangtini nalifinai job notification katal sokai fika gaisang ngomno pura detail bai bo saiman lainai o video ni bisingtui ke norok oro pura full video naina ji o video bebang no detail bai bo saimana bagai ke friends rok no mong kai Ministry of Home Affairs ni hoite job notification no ka Government of India ke seng oro analiana security assistant ni ka executive and multitasking ni gangkai oro tem naliana seng yang detail bai bebang no ke seng oro naligana pulya jagao borok sikya mo Agartala ni gangkai norok nokna jagao local language paman nangnai local language tongo Bangla Kaborok Kokborok Rusai Methi amteherok norok oro jebo kaisa local language man nangnai gabon bisingo jagao vacancies naligana UR ni 7 ta tongo SC ni tongo jagao kaisa ST ni tongo 5 ta EWS ni kaisa ke abai kano jagao MTS ni UR ni tongo vacancy kaisa KST ni tongo kaisa norok yang total vacancy seng oro nugui mankha o jagao seng Agartala ni siming ke oro bebang detail seng saiman laikia kai seng tebo nainari bini education qualification rok ketai bini je nangmani exam rok bojagang nai sang pura detail bai video nainai ke sang naliane tabo o jagao salary detail nalinai ke salary detail ke sang o jaga nukha group C non gazetted ke oro salary level 3 21,700 থেকে 69,100 gabon bisingo MTS rong ni tongo jagao bungni level 1 18,000 থেকে sini 56,900 asuk porjonto jagao gaisang yang tebo nalian essential qualification koro 10 pass ganungo gabon bisingo oro domicile certificate tong nangnai gabon bisingo yang knowledge tong nangnai local language nong samani ke yang seng tebo nalian oro exam age limit rok nalian oro ke sengo jagao age limit nokha jagao 27 বছর থেকে oro asung bising nangnai garoke 18 থেকে 25 বছর aboke MTS ni bagainya gabon bisingo age relation rokha STA sirokno 5 বছর ke 3 বছর ko bisirokno age relation rokha kai sangtebo bidan bisingtui saiman lainai oro exam rok bahigeng nai gai oro exam nai tier 1 on tisini tier 2 gai oro tebo tongo part of tier 2 tier 3 norok nukha gai sangoro naliana marks karo 100 nai 100 ni marks abon bisingo time manai 1 ghonta tier 1 ni tamo ke o jagao nokha subject general awareness ke amhakna quantitative aptitude amti hai nari English language rok general studies rok abo tongo syllabus ke oro negative mark bo tongo o jagao
4/1 norok Simon kanara sacha sayang kangkai wo ekta mark katnai kaya bahagian sang yang tayar tuni naliana oke 40 mark ni panjai time kangke 1 ঘন্টা gabon bisingo norok orna jaile translation of a passage 500 word local language aboni local language ni bagai borokoro exam nanai ke tai oro part of tier 2 omobonor maji spoken ability omorok omon ke marks 10 ke yang tier 3 tongo interview personality test omoke 50 ni ke total aja 200 marks ni exam ke sangamo apply ni process nanyalena baki apply khainai ke apply khaijanai ke oro website di rakam brok norok oro duita website dekao duita website ni bisingo je kono kaisa website ni norok apply khaimannai ke asangno jotono no hambai।